Pozdrav, dragi moji. Evo jednog pitanja za vas. Uvijek ja nešto pitam. Koliko se vi preispitujete kad budete prema nekom bezobrazni, kad budete prema nekom nepravedni, kad ste jako ljuti pa nekome nešto kažete, kad vam se čini da vam netko radi onako uz dlaku, ali baš stalno, bez ikakvog razloga i tako dalje. Da li ste se vi ikad imate običaj preispitati se? Da li ste vi nešto pogriješili? Ako mene pitate, ja imam taj stav preispitivanja, ali vjerojatno nemam u dovoljnoj mjeri kada mi promaknu neke stvari koje su vrlo, vrlo bitne, a ja ću se sad na njih okrenuti. Danas sam bila kod liječnika, kod onog mog liječnika, sjećate se što sam ja nekad kritizirala radi onog mog nalaza od pluća kad sam imala jako visoku temperaturu, kad sam bolovala cijeli drugi mjesec ove godine i tako dalje. Ja sam se preispitala i došla sam do spoznaje prije nego što sam se preispitala. Došla sam do spoznaje nekakvih stvari, gledala sam nekakve nalaze pa sam uspoređivala i onda sam otišla kod tog liječnika i onda sam mu se ispričala, onda sam mu kupila onako jednu nekakvu malu zdjelicu jagoda i rekla sam, evo, ovo vam je mito. Onda se on smije, onda sam ja rekla, ispričala sam se i rekla sam, ali to ću reći naknadno, sad ću nešto prije toga da govorim o nečemu drugome. Recite mi, da li vi mislite da postoje zaista djeca koja su, kako se danas moderno kaže, hiperaktivna, koju vi ne možete ničemu naučiti, koja su takva kakva su, jednog dana će biti bolja kad narastu i tako dalje. Da li vi smatrate da je to tako? Ja ne smatram. Ja držim da djecu treba odgajati, da djeci treba... Čak sam i pročitala, odnosno poslušala govore nekakvih liječnika koji kažu da... Neki su liječnici rekli da djeca u nekakvom 5. mjesecu trudnoće, kaže, vide kroz majčinski trbuh i tako dalje, te nekakve sitnice koje čak neću ni da proučavam dalje kad djeca vide i čuju i tako dalje, jer onda imam nešto što me podsjeti na nekakvu traumu iz mog života i tako dalje. Neću znači o tome govoriti, ali držim zaista da svako i najhiperaktivnije dijete, kako se sad to moderno govori, i za onu djecu koja su poprilično neodgojena, da se može dijete odgojiti, da se može pričom postići nekakav stupanj pristojnosti kod djeteta zaista. To mi je danas o ovom liječničku vam ispričati u drugom dijelu ovog videa. Znači, bila sam danas u jednom centru, otišla sam na kavu i sjedila sam na kavi, sama sam sjedila na kavi, ja tako to nekad prakticiram, da odmorim dušu. Stol dalje od mene sjedila je mlada mama sa djetetom. Ona možda ima maksimalno 35, možda maksimalno ima, možda i manje, nemam pojma. A taj mali sinčić, rekao mi je, kad sam s njim porazgovarala, rekao mi je da ima 6, i to kaže 6 punih godina. 6, kaže, godina ima. Ne treba mi više, kaže, ni jedan dan, imam 6. On je bio, prije nego što sam ga ja pozvala, i to na jako oštar odgovor meni, njegove mame, koja se poslije, to tako, dobra je žena koja se poslije povukla. Uglavnom, on je toliko vrišto. On je se bacao po podu tog kafića. U kafiću ima tako na platovu tog centra je taj kafić, jako puno ljudi ima, jer mi za kafiće uvijek imamo para. Šta sad? Nije u pitanju. Znači, pun kafić. Ona je sjedila, malo je tipkala na mobitel i ona nije bila nezainteresirana za njega, nego sam gledala kako je ženi pun kufer. Ona je njega tamo dovela i sad se on tamo baca, nešto traži. Ja nisam mogla uopće razumjeti što on traži, ali on je to toliko tražio tako histerično da je ona njega pustila, valjda, da se on kompletan ispuše, da se izmlati, da se izbaca i tako dalje. Ona je sjedila mirno onako sa teškom sjetom i ljutinom u uglu usana. Ona je njega samo ovako promatrala. I sad ja pogledam u nju, ja kažem, gospođo, ali zašto mu nešto ne pričate? A ona kaže, pričajte mu vi. Valjda joj je bio pun kufer.
Nije mogla jednostavno, ne znaš što bi sa njim. I ja kažem, hoćete dozvoliti da ja malo pričam sa njim? Možete dozvoliti. Ja sam je pitala, ona kaže, može, slobodno. Ja kažem, možete mi pustiti da malo s njim razgovaram? Kaže, ona može, nema nikakvih problema. I sad ja njega gledam, on i tako leži na onom doli, na onim pločicama, na onom što li ima tamo u tom kafiću. Kažem ja, Isuse Bože, kako si ružan? Ružan si. Sad on onako zašuti se, gleda u mene i kaže, nisam, ti si ružna. Ja kažem, ne, pa ja kažem, ja sam prekrasna, ali ja bi isto bila tako ružna da se tako dernjačim kao što se sad ti tu dernjačiš. Ne dernjačim se, ja kažem, dernjačiš se. Dernjačiš se, kažem, aj dođi kod mene ovdje malo sjeti. Neću sjesti kod tebe, neću. Ko si mi ti? Ja kažem, nisam ti nitko, ja hoćeš da ti budem ja prijatelj. Neću. Ja kažem, a zašto sikiraš majku? Ne sikiram, ja kažem, sikiraš majke, majka ti se jako tu brine i jako ju je sram što ti tako se sad dernjačiš i što ti sad u toj nekakvoj sramotnoj pozi. I sad on ustane i ja kažem, hoćeš sjesti ovdje kod mene? Sad on dođe, neću sjesti, dođe kod mog stola i gleda u mene. Kažem ja, jel ti znaš kako sad tebe svi ovi ljudi gledaju? Zato što ti se tako bacaš po tom podu. Kaže on, šta me briga? Ja kažem, pa dobro, može to biti šta tebe briga, ali mami je jako neugodno i mamu je sram. I vidiš, ona će se skoro rasplakat radi ovog tvog nestašluka. Kaže on, šta je to nestašluk? Ja kažem, pa to je onako, još ja kažem, nisi ti nestašan, ti si poprilično bezobrazan. Nestašluk je ono malo blaži nekakav oblik, ne znam kako bi ti to objasnila, ali ovo što sad ti radiš je katastrofa. Kaže on, zašto? Kažem, ja, hoćeš mi reći zašto vičeš toliko, zašto se bacaš po tom podu? A ja sam htio da mi tu ne sjedimo. Ja kažem, a šta je mama htjela? Što je ona htjela? Pa mama je htjela da popije kavu. Ja kažem, i mama pije kavu. I ti ne možeš, jel ti voliš svoju majku? On kaže, gleda, pa pogleda u mamu, pa pogleda u mene i počne se smijati. Kaže, volim. Ja kažem, jel je voliš jako? Volim jako, mamu. Ja kažem, onda sjedne za njen sto i hoćeš da kupim ja ovdje nekakav sladoled? Ne mogu, ne smijem je sladoled, prehladit ću grlo, imam malo prehlađeno grlo. Ja kažem, viš kako si ti pametan? Viš kako si pametan? Nego ti sam imaš tu dozu nekakvog u sebi, da ne kažem, ja kažem, aj sad neću te ponovo da te ne uvrijedim, ali to je jedna velika doza, nije nestašluka, nego bezobrazluka. Moraš poštovati svoju majku ako je voliš, da ona popije kavu pa će te ona odvesti negdje tamo gdje ti želiš otići. Kaže on, mama, hoćeš ići poslije sa mnom tamo kad popiješ kavu? Sad ona mene gleda, pogleda njega i počne se žena smijati. Kaže ona, naravno, i rekla sam ti da ću te odvesti samo da popijem kavu jer me glava boli, nisam popila jutros kave. I mali se vrati i sjedi kraj nje. Ja sam htjela kupiti nekakav sokić ili nešto. Ona je rekla, gospođo, pamtit ću vas za cijeli život. Kažem ja, jeste probali kad bi ovako? Ona kaže, ma jesam 100 put. Ja kažem, ali probajte 101 put, možda upali. Eto, znači, stekla sam jednog malog novog prijatelja, kaže da se zove Noa. No, eto, ako bude gledao, slučajno dođe do njegove video, naravno da nisam, da nisu oni mene prepoznali da snimam na YouTube-u, niti sam ja to se pohvalila da snimam, niti sam rekla da ću ih sad pomenuti u ovom. Ali mi je jako, jako drago što sam uspostavila nekakav kontakt sa tim djetetom i što eto i majka je svjedočila da se to može, iako ona i ja joj vjerujem. Možda netko sa strane ima malo veći autoritet kad netko se obrati djetetu koga dijete ne poznaje i tako dalje, ali mislim da od početka dječjeg života zaista treba djeci postaviti granice. Nema tu nikakve hiperaktivne djece, nekakvi dok dijete krene, sve se opravdava njihovi mali bezobrazluci se opravdavaju sad je hiperaktivno, pa je onda, ne znam ja, voli trčati, pa onda na kraju uđe u pubertet, pa onda, ne znam ja, sve do menopauze ima objašnjenja zašto je netko bezobrazan. Mislim da je danas jako, jako teško, mladim roditeljima je jako teško biti roditelj, ali mislim da se
Nemojte mi zamjeriti svi koji ste mladi roditelji, ali mislim da bi se trebali malo bolje potruditi sa autoritetom, a ne sa onim da su vas sad neki učili da dijete, ne smiješ djetetu ništa reći, da dijete ne smiješ suzbijati, ne suzbijati, nego ograničavati. Djetetu moraš dati slobodu. Ja ću vam samo i završit ću ovu priču s tim da mi sad ne ode 10 minuta mi je već prošlo, da mi ne ode 100 minuta na neko, da sad ja se stavim u ulogu nekakvog žene koja će sad obrazovati mlade parove i tako dalje. Ja nisam niti školovana za to, imam nekakvo iskustvo životno i ja sam odgojila jedno dijete u nekakvim drugačijim vremenima za koje tvrdim da je tad bilo lakše odgajati svoju djecu. Ali ako za sve vas koji kažete da djeci treba dati apsolutnu slobodu, da ih ne treba ograničavati, da ih treba pustiti da rašire krila, zna se kad djecu treba pustiti da rašire krila, kad nešto završe, kad krenu ili kad odlučuju u kakvu će školu ići, da im ne namećete nekakve svoje nešto što vi niste ostvarili pa sad želite da vam to dijete ostvari i tako dalje. Ali uglavnom da djeca mogu biti sama i da djeca mogu živjeti ovako, da rašire krila i da budu bez odgoja, onda bi mi svi djecu rodili i onda bi tu djecu ogradili bi lijepo tor, napravili bi im tamo nekakvu kuću, stavili kupaonicu, ogradimo ih u žicu da ne mogu izaći na cestu, da ih ne zrazi pošto su maleni i pustili ih da se sami odgajaju. Znači, razgovor i priča, sigurna sam da je to jako dobra opcija i da to kod djece pali. Eto, kod ovog dječačića je sad upalilo, ja hoću vjerovati da je on skonto sa tih svojih 6 godinica, što sam ja njemu rekla. Možda sam ja imala veći autoritet na njim jer me ne poznaje, ali mame, potrudite se. 150 puta mu ponovite kad nešto ne smije i zašto ne smije. I da ne može biti sve baš onako kako je on ili ona zamislili. To se događa, ja vam sad nije baš možda... Nije u redu da uspoređujem djecu sa psima, ali napravit ću samo nekakvu paralelu sa kućnim ljubimcima. Vi promatrajte kućne ljubimce. Kućni ljubimci zaista po ponašanju sliče na gazdu. Sliče na gazdu, sa onoga ko s njima provodi najviše vremena. Znači kako se gazda ponaša i kako gazda se ponaša prema vanjskom svijetu i kako ga gazda uči, tako se ponaša i pas. Sigurna sam u to 100%. Imam živi primjer kod moje majke. Rekla sam vam da kod moje mame ima 7 pasa lutalica. Znači 7 pokupljenih s ceste. Svi su poprilično svemu naučeni, osim jedne male i one crne što sam ju ja sa mojom sestrom pokupila. Ona je bila 6 mjeseci stara kad smo je našli i nju je zaista, ona je jedan jako dobar pas. I ona se raduje kad je maziš i kad ja dođem tamo pa ju... Ona ima onaj lanac koji ima nekih 20 metara da se može, ali tako svaku večer ona po 3-4 sata trči. Pusti se slobodno da ide preko njiva ili livada kud hoće, tako da oni nemaju nikakvih problema. Tu je 7 pasa, pazite, to morate odrediti nekakve situacije kad ćete ih puštati. I kako oni nju svi zovu Lilija, ja je zovem od početka Crna, uvijek je zovem Crna i tako ću je ja uvijek zvati. Nju nekako jako teško učimo jer je bila tih 6 mjeseci, mada ni to nije opravdanje jer imamo drugog psa, Ženku, drugu, koja je isto njena vrsta, samo je nije crna nego je nešto onako šućmurasto, nešto sivo i tako dalje, koja je sirotinja, napatila se ko niko u životu. Reći ću vam samo njen put do naše kuće. Do tog trenutka kada je nećak moj od sestre sin zaista pokupio i donio i gotovo na zgražavanje svih nas da ima i bake i ujke i svih nas da ima i mame i njegove, da imamo 6 tamo pred kućom i da taj 7. zaista ne treba nikako, on je nekako jadan pregrmio to, mi smo atakovali na njega i strpio je sve to dok je i mi nismo zavoljeli. Koja je to razlika? Tekuje. A imamo jednu, zašto stavljam usporedbu da ne odlutam? Znači, ta mala Mila je zovemo mi. Svi zovemo je Mica, a ime joj je Mila. Nju je pokupila moja sestra kad je bila potpuno malo štene u Doboju kraj nekakvog kontejnera, sada je, ne rastužim vas koji ste ovako osjećani za životinje i uopće za živa bića kao što sam ja. Pokupila ga je kraj jednog kontejnera u Doboju, a kraj tog istog kontejnera ležao njena sestra.
Prvo su javili negdje da ima 3 kod tog kontejnera i dok je moja sestra tamo stigla, jednoga više nije bilo nigdje, pa su poslije neki ljudi rekli da je to bio nekakav muškić koga su uzeli i odnijeli. Neko je uzeo to muško. A njih 2 su ženke ostala, neko je kamenom pogodio tu jadnu jednu i ona je umrla, preminula je. Krepala je, kako god hoćete. Ova je ostala mala i sestra je moja, dok ju je stavila onako sebi u naručje, ova je vrištala jadna, zapomagala kao prava beba. Ali i nju je sestra donijela, okupala, nahranila, znači od tih nekakvih, možda nije imala ni mjesec dana kad je donešena, nju su svi jako mazili. I ja se sjećam, mama naša, moja majka kaže, kad ona nešto, ona dole u donjem dijelu kuće gdje se kuha, gdje se to, kad ona uleti unutra u kuću, nijedan drugi pas ne smije unutra. Ali ona smije i moja mama kaže, ona ima pravo. Kaže, ona ima za sve pravo. I tako je došlo da Mica ima pravo na sve. Na sve vragolije, na sve one zeze koje ona radi, na sve nekakve, ne znam nija što. Svašta ona nešto zna uraditi što ne valja. Što drugom psu ne bi sigurno bilo tolerirano, ali njoj se tolerira. I pogledajte i sad kako je isto problem. A ovu drugu, još jedno ću vam ispričati, za ovu drugu što sam vam rekla da sliči na ovu crnu, isti je samo što nije crna nego je siva, još malo šućumrasto nešto smećkasto sa strane. Ona je bila, moj netak je radio u jednoj firmi, sad radi u posle drugoj, radio u jednoj firmi gdje je ona bila tu odala oko te firme i onda su joj ujutro je hranili. Svi su znali donijeti po nekakav komad kruha i ona je tamo negdje u nekakvom žbunju, u nekakvoj kanti, ne znam nija čemu, ona je tamo spavala. Ali svi su oni nju hranili, ali moj netak je hranio, znači donosio je svaki dan. Nema da li njoj netko dao ili ne dao, on je svaki dan njoj donosio hranu. Jer više kod kuće ima 6 pasa, ne smije dovesti tog psa. Uglavnom, kad je on preselio iz te firme u drugu firmu, kad je našao sebi drugi posao, on je samo jedan dan se pojavio i nje nije bilo. I onda su mu neki ljudi rekli da su neki ljudi iz te nekakve firme nju odnijeli i bacili je gore negdje na kamenolom u Doboju. Mom netjaku je pao mrak na oči. On je otišao tamo prema tom kamenolomu, dovezao se tamo dok se mogu blizu dovesti i on je zvao nju i zvao. Sad joj ime Luna, ne znam kako je, tad nije imala imena, sad je njoj ime Luna. Tako je netjak dao ime, ne znam zašto. Uglavnom on je nju gore našao i kaže on kad je krenuo prema njoj. Ona je toliko počela, on kaže to je bio živi plač. Ona je legla, ona kad je ugledala njega, ona je u njemu vidjela spas, u njemu je vidjela sve. Ona je se toliko obradovala da on jednostavno više nije imao srce, on nju spremio u auto i dovezao je kod bake dole. Dole i kupuje i dan danas hranu i tako dalje. Ali sad, ta napaćena kuja, ona je toliko svima zahvalna. Ona vam je zahvalna za svaki osmijeh, za svako ta koja se napatila. A ova mala Mica, ova je toliko dobra da je čak i Micu primila na svoju stranu. Jedino. Inače Mica je najmanja, Mila je najmanja, a sa svim psima se ona svađa. Ona tog imamo jednog velikog crnog psa koga pustimo navečer da cijelu noć, isto tako ima velike lanaca koji hoda po danu, ali navečer se pusti on i još jedan, svaku drugu večer, cijelu večer da trči i ujutro on dođe fino. Tamo sjedne da se zaveže, nema nikakvih problema. Ta Mila čak i na njega laje. On se okrene onako i gleda u nju, ko nekakav razuman čovjek koji kaže daj budalo šuti, ako te sad uhvatim, razmiću te onako, ko jaje od nekakvu zemlju. A ova Luna je čak sa svojom dobrotom i sa svojom nekakvom prilazu toj i tu Micu rastopila taj njen bijes. A ta Mica, sad zašto sam vas uporedila sa nekakvom djecom koja se ne odgajaju, kojima se sve dozvoljava, jer moja je mama rekla, Micu mi ne dirajte, ona ima na sve pravo. Zato Mica tako postala bezobrazna. Ali ta Luna dobra je, čak i nju je udobrovoljila. E sad, preći ćemo na ovaj drugi dio. Ne znam što vi mislite o tome, da li zaista postoje hiperaktivna djeca koju ne možeš nikako odgojiti i da li vam psi sliče na gazde. Onako na vlasnike, da ne kažemo sad nekakve gazde, ali na vlasnike pasa. Kako ga vlasnik odgaja i kako se prema njemu ponaša, tako se on ponaša
prema van. Ja sam 100% sigurna u to. Jer ja sebi isto tražim da malo prizdravim. Usput prekosutra idem kirurgu pa ću vidjeti. Vadit ću te nalaze da vidim kad ću kod liječnika. Danas sam bila kod mog liječnika, pa ću vam ja reći zašto sam, da vam kažem kako treba preispitivati svoje stvari. Ja sam u mojim videima govorila koliko sam ja, kad sam skontala da sam povrijedila neke ljude kroz moj život, da sam ja te ljude nazvala telefonom, pozvala ih telefonom, čak sam jednoj staroj gospođi napisala pismo jer nije živjela u Zagrebu, a nešto sam krivo skontala da je ona nešto o meni krivo skontala i tako dalje. Uglavnom, ja sam se spremna ispričati kad zaista skontam u mojoj glavi da nisam u pravu i znate što još? Ja sam jako sretna kad sretne neke ljude za koje mislim da su zločasti. I kad se ti ljudi popravi, ja sam sretna što im se ja mogu za neke stvari ispričati. Ili ako ja skontam da netko nije dobar i onda poslije život me demantira, da ja to nisam dobro vidjela je to, ja sam sva sretna da mu se mogu ili da joj se mogu ispričati. Što se dogodilo sa mojim liječnikom? Sjećate se vi kad sam imala pregled pluća i tako dalje, onda sam ja bila jako ljuta jer mi je dao nekakve tablete koje nisu meni tad pasale, pa sam ja dobila posle Sumamed i tako dalje, ali, išla sam u liječnici onu što kaže moj buraz Zdenko Pecerep. Jako se ti brzo očaraš, pa se onda jako brzo razočaraš. A što ću ja? Ja vam tako promatram ljude. Meni kad vidim da neko ne valja, ja odmah reagiram. Ali ako mi se poslije učini da nisam baš u pravu, onda ja se ispričam. Pa i to je pošteno, jel tako? Nisu baš, i ti ljudi su rijetki koji će se ispričati. Danas ti ljudima možeš napraviti što god žele i neće ti se ispričati niko. Ja se ne sjećam da mi se u životu netko jednom ili dva put ispričao. A puno njih je prema meni pogrešilo itekako. I uvijek za te greške što su prema meni pogrešili rekli su da sam ja kriva, ne oni. A puno puta nisam bila kriva. Jer sam čak i to sagledala iz puno kutova da pronađem moju krivicu i nisam je pronašla. Znači, rijetki su, ja spadam među te rijetke ljude koji se zaista žele ispričati. Znači, ja sam gledala nalaz od moje doktorice, sjećate se da imam kvrgu na štitnoj žlijezdi, imam tu štitnu žlijezdu povećanu 2 cm, tu nekakvu cistu ili što li je to, nemam pojma. I sad sam ja, kad je mene liječnica koja je mijenjala mog današnjeg liječnika, kad je ona mene poslala da izvadim kao krv na tu štitnu žlijezdu. I onda sam izvadila i onda je ispalo da nemam, da ona miruje, da je ne treba ništa trenutno dirati i tako dalje, da ona potpuno kao bezopasna, tako su mi rekli. I onda što sam primijetila? Našla sam moj nalaz od te kompletne krvne slike, od krvi, nalaz sam našla za koji mi je dao uputnicu moj liječnik kod koga sam danas bila, a to je nalaz možda dalje nekih, možda ne znam ja, 2-3 mjeseca. Onda kad sam bila bolesna, u tom nalazu je on meni isto to dao. Na tom nalazu je on tražio isto tako da se vidi položaj, da se vidi radnja štitne žlijezde preko krvi. A ja to nisam vidjela. Ja sam rekla, vidiš, sad je ova doktorica nova došla i sad je ona meni posvetila svu tu pažnju, a on to meni nije nikad dao. I onda sam išla tražiti moje nalaze dalje. On je to meni uvijek dao. I pošto sam ja alergičar i pošto sam ja anemična, znači ja jako dugo vremena nisam mogla nikako stabilizirati željezo u krvi. Znači nikad nije ovaj moj današnji liječnik, on mene nikad nije poslao na vađenje krvi da mi nije stavio željezo kao obaveznu provjeru. Znači, ipak je on kroz ovih 40 godina, koliko sam ja kod njega, ipak je on meni pratio moje zdravlje, ipak je on znao što mi je glavni problem, ta alergija, anemija i tako dalje. I sad, kad sam ja za ovu moju žuč, nisam htjela ići sada da ne ispadnem, sjećate se kako sam pričala o onoj Rosi Tanasić koja je bila svaki dan kod doktora, danas sam takto čak ovom doktoru rekla, doktore, ja ću isto postati ko jedna
gospođa iz mog sela davno kad sam bila dijete koja je svaki dan bila kod doktora, onda on rekao, nema nikakvih problema, samo vi dođite i ne morate mi donositi te jagode, ništa, ne čekam ja da vi mene donesete jagode. Sam rekla, doktore, morala sam vas nakon onog mog bezobrazluka, morala sam vas malo podmititi. Kaže, nemoj više, nije potrebno. Nije potrebno. Uglavnom, ja sam imala jako velikih, ovo sad sa žučka ako imam problema, ja nemam bolove, nego imam jako napuhivanje u gornjem dijelu abdomena, jako napuhivanje i onda onako nešto, i sad me i ta kičma malo primila i tako nešto, sve se skupilo i onda malo nekako bockanje. I onda ja nazovem da ne idem sad svaki dan i ja nazovem liječnika i kažem njemu, ispričam se ja njemu i kažem, mogu vas zamoliti da mi date savjet. Ja kažem, savjet, što da radim, ja da idem sad odmah kirurgu da mi to pogleda i to. I sad on meni da Spasmex, tako se zovu, Spasmex, da, tablete i onda mi lijepo objasni. Ovu tabletu smijete popiti 3 puta dnevno, ali pijte po potrebi. Kažem, te sad ustati ujutro odmah za tu tabletu, nego po potrebi je popijte. I onda on meni sve to objasnio. Ja sam popila tu tabletu, tu jednu tabletu, to meni se sve ispuhalo. Nemam nikakve napetosti, nemam ničega, nemam nikakvog bockanja, ne ništa. Onda sam ga pitala, doktor, hoće li to meni? Sam počela ja glumata da ja nešto kao kontam. Ja se počela igrat liječnika. Kažem ja, hoće to možda meni da mi neće to onako za tu moju bol, za maskirat pa da. Kaže on, neće ništa. Ništa neće. Ništa. To samo popijte kad vam se nauči, neće ništa od toga biti. I onda mi je lijepo dao. I onda je opet sad on mene naručio da idem preksutra kod kirurga u jednu zagrebačku bolnicu, da on to ponovno kirurg pogleda moju žuč, pogleda moje kamenje, da vidi da me pošalje na te nekakvo, da on vidi i da on osobno svoje mišljenje, da li je to treba pod hitno operirati, da li to treba možda čekati, da izvadim te nekakve kompletne nalaze i onda ćemo. On je to meni tako ljudski i tako dobro objasnio i tako lijepo objasnio. Ja sam danas jako sretna jer sam sa mojim liječnikom uspostavila jednu jako dobru komunikaciju liječnik-pacijent. A nije sve on bio kriv. Odnosno, veliku većinu smo mi koji dođemo, jer nitko od nas ne voli da mu sad netko sugerira. Sad ja dođem kod liječnika, dajte vi meni doktora ovo, čekaj malo. Ko je ovdje doktor, a ko je pacijent? Ja sam to spoznala. Zašto sam spoznala? Zato što ja sebe stalno preispitujem. I zato što sam ja, ali zaista, uistinu sretna. Ja sam uistinu sretna kad uspostavim dobar kontakt sa nekim sa kojim nisam imala dobar kontakt. I sa kojim sam pitala zašto nemam dobar kontakt, zašto se on tako ponaša. Možda onda sam probala preispitati sebe, da ja možda ne nastupam oholo. Malo da sam ja pokupila svu nekakvu pamet svijeta ali meni to nije problem. I ja bih zaista željela da su ljudi u principu, da se ljudi preispituju. Možda bi bilo puno manje sukoba na svim razinama, da se svaki čovjek preispita što radim, kako radim, da li sam baš ja u svemu u pravu. I mislim da zaista stoji ona ljudska, nemojte na prvu osuđivati. Mislim, nemojte uopće osuđivati. Ja isto tako držim da nekakvo komentiranje nečega nije osuđivanje, nego davanje svog mišljenja. Ali ništa na ovom svijetu nije crno-bijelo. Ništa nije crno-bijelo. Kako reče onaj, dok nije bilo Sonje u mom životu, moj život je bio crna-bijela traka, ona je unijela boje u moj život. Tako isto svatko od nas ima nekoga komu unese boje u život. Pa da li je to odgajatelj u vrtiću, da li je to nastavnik ili u školi, profesor na fakultetu, mama, tata, prijatelj ili možda nekakva slučajna žena koja sjedi i pije kavu pa vidi jednog 6-godišnjaka. Sada ne pričam o sebi u trećem licu, ne daj Bože. Znači,
kad sam ga gledala, možda sam i ja njemu obojila malo život. Mada on ima 6 godina i ja se nadam da će on skonta da ne treba tako se bacat po podu i da mu se majka sikira. Ali ja zaista želim da moja priča donese u nečiji život boje. I da skontate da život zaista nije crno-bijela traka. Da tu postoji još puno neotkrivenih boja. Samo se trebamo malo više svi skupa potruditi. Ako je ovo bilo dobro, vi kliknite. Ako nije, vi kliknite, vi prebacite, gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav!